Iya, desia timo tongkonan dia tok tulung asombat tu jona baka tanai mesa abitama kita mintu batina. Iya, masul ida deki ila situngkan ambang ba tu labu utubang saya alwallo. Jadi kebetulan ri ran deki kurian sumang solanasang tasikor kolondong limbo matamate ulu ba batongkonan tiang loto temo. Iya, da ata nasi sorong gibane. Iya, berarti ini bunga atau? Iya. Alai sabi kalau itu baru akhirnya di barat lo depan. Saat ini di pon ini lama siaran buka itu dulu pengalentingan penipuan mendaun sugi. Lah birakana rupa marudindin masak di mairi. Agung bulo lo tulang pemerang bu. Iya. Kapan kirang bu? Iya. Aku mau komentar mah. Iya. Sa aku isangan ini ibu mau pamuntu-muntu ganti kami. Bati ini teh. Iya. Ya tu tak ada pernah tak pai mata. Iyo masama yang kula ko nenek di pon nenek tak pai kami mata Raku ubang kumbar la sidi ke ni. Tak mutu malai bagi-bagi. Iyo tak mutu malai tatlang kon di bang kumira kumbar la di sama mo to. Iyo. Iyo. Iyo baik mi patami nambar mi membaka kalian dalam tok ke. Iyo. Yang penting tulus berdoa ya, tulus berdoa, jangan sampai mi parukuri masalah yang aku tak bisa. Narangi langan tongkonan. Ya duka tu bujangan apa masa bayang kumadi itu bujangan nama pasari kumukuan natiro kumimata madi. Iya, iya. Lapor itu bakal mak pindong, lapor nomor dia. Iya, 5 orang ini. Iya, iya, mak buat kami, iya, tulus ya, tulus. Gambar nih om. Di bawah palena, di bawah. Iya. Pantang kia. Saya di Selangi, semua pantang kia. Oh. Manila pokoknya mibin di mana kumi. Bati ini kan dapang. Iya, paling kau tak bitaruno atas buakan pun narkote banuan ini nak kaisungan tu dolor merambu. Mabumbun lolo. Sorongan ni mental sugi mainan ni mentang kia nanti nasi upa na paraya torro si sondong tilandanan sangka Coba tangan di kalian. Ya, sementara siya buang teme keluarga di patu karena para to kebetulan yang perini. Oh, Papa, ya.
ke perwakilan keluarga mau dulu. Banyak. Dari laku bangun tebak. Ano nga ito dempi man ilama abong? Asang kandu. Apo kau kita mentu batik na tetongkonan kusangan bayi lata kurre sumangat lato peleparaya balana tonton ki na pasak ke pematua tu tuan ki na tulak ini diponena na benda na alo totemo lau sumbungan puduk na mentu tomak tongkonan ini tongkonan na sia ne tito sola do paranggai susito tarang ini na lan saluan nenek apa takoy mani masola nasang kona yau marate pungang gido bendan na tole-tole bang mo sang may iya siya bendan allo totemo iya siya bendan kola kupokada lagu kita sola nasang kuko kona yakate tongkonan ko yakula salu do may kalando pala takilalay gumayaten do barangay lujong may bebo la di pa bati na te tongkonan ko be kunasang sulu kunasang iya moto nabalan na tontong na nakamali tutuan na alanadai masola nasang laben dan jonti ngayota masola nasang iya moto na aku na dulu teken ako parampuan ki kadanta masola nasang tabela ko bapak-bapak pastor tabela ko to parenge tabela ko to maparenta tabela ko kupo indo na kupo ambe na labi pa kumesiman lako kita mentu bati na siya ne tito sola do paranggai tusen de paiman lo dokto kayangan alo totemo belana pasakke na pong matua pak tulak na nene diponone ne domai te tongkonan tontong na papayan lako kaleta masola nasang tongkonan tutatiro masola nasang te bumelomo la dipa tonton ki na pamambela jomai mentu na tutangananga na penanta na yate bangunan batu tongkonan bisa dadi melo si turu tunanga penanta balana tonton ki mangandolangan nolona pomatua tu tuang ki ma pasare lako nene diponene iya mo garonto na kurean sumanga ta lo totemo ulo bangan ni lalan umbilian ni atu te keluarga masalah nasang isi paiman labi bapak tangaran nentu ki masalah nasang tabang mo ladi pasalanan rinding ladi patalekona mananga tu tonton ku sorong pono painan kalua labi pa toran indo toran tomangurah konan kure sumanga balana tontong mita dasabi tu tuan mi katonganan ni pangtaranak na nenek laku batang dikalemi masalah nasang kumua tangla sule rokkora pantaranak na nenek dirasakan iya moto mi rampos ende paiman allo totemo mi papayan lante kurean sumanga tu marasata la bila keluarga dalam pondok dalam bentuk sulata atuan dan masalah nasang jadi banyak betul di Barampol dengan keluarga na pengumuman te kesediaan kalau temo do minta maaf ini dengan angka melo-melo antara rasakan tak sundul-sundul na karena na penanta tuta tingayo lante pangoran dia inang lagu dabangnya ya temi koranta asani teka para mabalelena la jadi lante Allah temo ku tontong lompa lapa-lapa iki masalah nasang ku tontong 10 lona 10 tanggal 10 apa bulan 2 ta nanai lompa toromel longi tupas sambayang ta la tananai umpa kemelong itu tangga ta payanina tong kurambo kumentiro-tiro ku kamang nangalabuda solaki caleg saya kono male nang pasalong matangku na da durakan aku mana tu inde daerah nah kakang kumana Pak Crispinus Runtung lako provinsi ya iya kena lamaruh ruguto ngantanga dati di kota nayabang mo ya pala yo tanggu pala ada siapa boleh yang boleh silu pula bisa minta maaf balik ikuti relasi lo yo nasden ini yang silu Pak Crispinus Runtung jo umpo bendera PDI Perjuangan
tapi robang mi desa jelulalan nomor apa tu nomor na pirang puluh pira dalam pabendan londong tain de tondok kita nalal lo temo mo katun nama temo Taba ya TPDI te nang PDI nang partai Kapua ya. Nanti mana ya mga to may partai bitti gimana ni tiro. Yan na lang milyon ni Mateo mo. Yan na ya TPDI bisa nang asal mga lasi umuru ya lino. Ya duka yang garonto partai lan Indonesia. Andora tu lagu pekada lagu kita salanasang buka ke yate karampuan ta Korean sumangata lo temo. Deno pa na tontong pumatwa urondong kit masalah nasang tontong un bengki tulata pemilona la bi bati na te tongkonan tu sende paiman aloto temo na kita sola nasang pumatwa tontong umpasaketi pada manto kurus manga salama lagu kita sola nasang na narasakan keluarga kumatontong waktu pakta masih na pumatwa rampol ako kalena sola nasang ni na pira-pira tu tontong untaranak ki sulapa jona KPK lukan batu gereja lana kilalai batu lana kamali ya mantu lalu lako gereja dolo te lalu lako paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala 5 juta nampai aku mau terima deh Sawa aku siap tu pengurus pas do. Aku mau terima ya. Kalau semangat. Ya te lalu saya stasi Rantai Durian 5 juta. Tabe, pakai tu stasi. Susidu kamu lalu tondok kona yate mai dana pakai nama Solanasang kona buarakan indalan tiro kita na kita keluarga Solanasang lah di duka sumbangan lah ko rukun bubung batu 3 juta sorong lalu lah kona duka Pak Tiampa ide rukun bubung batu pasang sorong untung bila ada 2 juta kebaktian Pak tesisan tidak 2 juta oke baik susi betul kurus semangat lagu kita Solanasang pematua tontong umpas sakit iya kelei ge paroki di sorong paroki Sau stasi lako rukun Santo Clemens Bubung Batu lako Pak Piang Pak Inde Bubung Batu kikwa kursumanga te mintu sumbanganta enupan tontong Pak Kamasan na pematua lempar lalu katuanta kitole kikwa kursumanga te sumbanganta lako pira-pira sulapa tunangka di pokada nina yamato tu kada sang buku tuman kana karampo tomatuanta papananggi nalako kalena ki ko kursumanga la taruki lako acara si taruna istirahat apa dolo la dia antara kadolo bagi dolo le oh iya ya sementara to na bagi toro tomatuanta sang suluranta ya tulan nanta kide ulan doa makan Pastor Doni bayi ampo mak pimpiran nama te nenek di pokada nina jadi tak kalah den dirampo jadi ia di ben panganduang ki Solanasang sia Pak Kurian Sumang ki Solanasang ya dapat pakai sakai na di ben tu pastor na anta kilan doa makan
Oke. Mani pastor lato. Masih yang lama buku jam 11 sama laku gereja belok sama gereja yang terjadi atau kita dari pun si malam-malam kelasnya rompok mesin sesuatu keluarga taruh ke acara jam 11. Lako kita mintu solanasang bayu kuku siamana pasadia toran indota ta tori rapa mas solanasang ta palaku pasak ke jomai olona pomatua tol jomila tata te kandena pasadia toma rapu sia kita solanasang tam sambayang langsung na ambe na anak na pinamasallo amin tang tore ki saat itu sang malatu mio puang naya tu pinamasallo ni nengkarang lambatan kaleki angki tontong siapa masih siangkaran misa sola misa nabutu tu kamaran pasan lan katuangki la kami baki ina tetongkonan nyate la lako tobuda tu tongtong kisitunduan unno laite katuan misorongan kami masolanasang na totemo obuang pakala tu tumarapu umpa sedete kande laki pasang kalama batang kaleki dolo jumai laki tahu puang parokoi kamatu torami dipasaktikan itu kami lau pasang kalama batang kaleki semi tontong upapayan mama semi lako mintu tahun lakatan umpa sedete kande ate mi tarima kan itu mas sambayang mo kuang bela na mintuna te ki sorong at olo malagi ini mate langsung anak buang ibu Yesu tutuo aparenta sola kamera kena masallo totemo sia tontong saya lakona amin langsung ambe na anak na kena masallo amin selamat. Pak Koran itu. Sipanas yang total lu. Sipanas yang total lu. Kepala lempar itu. Ini pulang baik. Itu apa bangunan? Itu BPL. Iya, bangunan.
BPL tuh. Itu BPL ni Andro. Ada bami wakilnya lagi alunan. Laporan ke perkampung. Kepala Buntu Lepio. Alam RT antara. Alaman ini bisa sudah. Kepala pasang ni. RT na. Alay mira lama indah berarti timis. Alay mira lama ya. Halo lu. Pakar ni. Sana Abel. Alay ni Abel lan. Apa ni? Boris. Lagi lagi. Ni Abel lah. Paul. Ni Andra. Ni Andra tak bisa. Jangan lapor saya kan. Masih naik ke coba anu nanti ke BPL. Ni Mariani. Ni Intan ni. Kalau saya ngawang itu ni. Malaysia. Ni arang ni. Malaysia ni arang balang. Malaysia be. Ni arang lah ni. Taruh mobil itu ni. Ada semua. Ni arang. Ni rendahan ni. Saya Malaysia. Malaysia. Oh, pasti bayi ke Malaysia itu pun itu ni. Kenapa kembali rendah? Indah teh Malaysia. Malaysia. Pasti bayi pun itu. Woi, desi desi rendah. Pengaku rumengan. Pengaku rumengan ni. Rumengan. Sapoderi. Ya, Modedi. Manado. Sondana Pojance. Yo, cocok. Kau belum banyak. Biasa dia tiara. Oh, ada Pak Jon. Naipang. Nah, Yandri. Nah, Rapi. Bapak Ica. Nah, Shirley. Nah, Patabalan. Oh, nah, Shirley soalnya Patabalan. Wangin dito. Pe, wangin dito. Pengopel dah. Ya. Pengopel dalam ni. Nah, Tony. Woi, nah payung. Tony ni Wala itu lah Tony nah payung. Ada apa itu? Tony ni payu. Apa payungan? Tony ni payu. Penggawan. Nah, Depon. Hebat ini Ines. Tak apa laporan nanti kemudian dari Sondan. Ines. Dari Soboris. Kasih Boris. Nah, Bidan. Nah, Aldi. Potiwi. Ponira. Ini pemadaya atau Ponira? Papa dia ya. Ponira. Mama Ogi. Negren. Siapa mengantar? Mama Ogi Negren. Ogi na Negren. Ya Yuyu. Negren memulan. Ya Ratu. Ya Ance Tumanete.
Bagi kata tete. Penganggi dewan. Nyana. Penganggi terang. Baman kita atau penganggi terang. Apa nih? Pomodewi. Pongin. Ayin, baby. Oh, dia mau. Ronald. Ronald. Woi, sini Ronald. Baluk. Baluk tu. Randy. Oh. Ada tu Baluk ini kamu. Maarin. Maarin Tolan. Maaril. Yanisi. Maaril. Jarak tu. Kotori. Woi, ni Aril. Maaril. Dari sama mana tu? Kongerma. Kosarli. Nah, tahu tak? Nah. Kolimbong. Nepalen. Pengoreti. Pengoyose. Pengoyose tu. Pengone. Pengandigero. Oh, sudah tu ah. Iya. Pengendi. Pengendi. Nyekatan. Hebat, enjoy. Pijo. Katan. Nangi Surako. Pengobuni. Jaya, doy. Parkir. Pengkala. Ulai kita. Nele berapa? Nejimi. Negrini. Ereni. Winner. Nedeo. Komadea. Komike. Yoinda. Pastor. Sandatian. Woi. Sepomasi. Oh, si Banasa. Elpis. Alan ikan tu. Dosatli. Dorati. Hey. Dari Palembang kan tu beliau. Nejo. Moreni. Petron. Dia beliau. Woi, pertama dia letak tanah bos ni. Besiar tu ni. Komasi. Lepas ibak semua tu apa ni. Ada dia payung ni apa tu? Dia nak tahu ambulan. Sendiri sia. Dia nak tahu ambulan. Woi. Kan kami tu. Ya. Karena mereka itu melihat na. Usaha ando tian na matian na. Ini pertama nasa. Pakatan. Ya tak ya pete. Katan ni. Ya te ya te. Monero. Wira. Kowini. Doan pete. Doan di. Ongolan.
Komuni. Paulan to, paulan. To, wala ko. Siamo, kinale. Okurni. Ganda. Edi. Kami. Mani. Nyala itu kayak Nina. Tadi kan solan maksi. Kodanwar. Doaksel. Kodan. Cocok sama Aliki. Oh kepala cocok. Ya telan era kala sundunda mate me apa nang lagu bang itu kan. Ya te ko kami solata. Iya. Tiro bang habis solata mi benni. Ya te kamu Pak tondokan mangala lamai ko ala kami tami si bisa ke tama ko mo beli kapalan na tiron ko mo. Ah ya. Takarakan na bisa ke bita tamel itu kan lelu tu man. Susu kami kamu toto tengah di apa? Kue. Kami di melori. Ikaw po sige na ako na sana patos to kami na si kapodong ko mitonti na si pura pamyalan nito. Galang apo mintaw sena. Lamatolo ko bin na mangero tau pira. Bagi-bagi melo ni teme apa? Habiskan barang-barang. Oke tadi. Mantap. Oke, Pak Tolan. Nala, kenapa? Yang pertama menyapit yang tenang. Barang saja.
it's worth trying a